Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarinakanchik. Diospak shimita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Payninimi Diossta kikintapish kay tiempo takushkamanta Diospak shimimanta rikushpa yachashpa katingapaj kaywan tukuchinchik kriq kawsayman yaykunaka hawalla kashkamanta rikushpa yachashpa shamushkanchik. Diospak ñawpaqpi alli kanata, Dios chaskishka kanata. Chaypaqka Dios atikmi ñukanchiktaka convidashka ñukata katichun nishpa. Ñukanchikmi sustarina kanchik, paypa huchuyanata, paypa katinata, paypa huchupi kanata. Paymanta uyanata ñukanchik tapuykunata kutichishkata. Kati gentikunaka krita kallarirkakuna, mana pay ima yachachishkakunallata. Hasta wampish Jesus pikashkatami krita kallarirkakuna. Kallarirkakuna krinata, Jesuska Dios kachashka kashkata kishpichingapaj. Kay mundo kay pachapi kawsaqkunata kishpichingapaj shamushkata krita kallarirkakuna. Kunanka chayanchikmi katik shimiman. Kaytami ñukanchikka pandata entendishkanchik o mana alli yachachishkakuna. Rimakunimi kaduna shimimanta. Kaymi kan práctica, rurana. Iglesiapika kutin ñukanchikman karimashka kriq kawsayman yaykungapajka kallari pasoka kan kaduna. Chaymantami achka gentikuna mana kriq kawsayman yaykushkakuna o pandata yuyankuna kriq kanaka shuk religionza kashkata. Chay religionpika achka reglas, achka mandashkakunata paktachina kashkata yuyankuna. Shinapish Diospak shimi Bibliapika rikuchikunmi Jesus kallari convidashka kakanmi ñukata kati. Katichunlla rikunchik hawalla kashkata, rikunchik katinalla kashkata. Jesusmi convidan katichun.
Katishpaka kikinka yachangi, uyangi, payka Dios kachashka, payka Dios kashkata, payka kishpichik kashkata. Chaymantaka krinchik, confianchik ya Dios pitukuy shunguwan, pay ñukanchikta kuyashkata, shinallatik Dioska ñukanchikpak ashtawan allikunata charishkata. Y chaymanta kikin ñuka kazuyta kallarinchik, kazuna kanchik. Yachashkamanta Dioska kikinta ñukata kuyan, y ashtawan allikunata charin. Mushuk testamento rikuytukunchik imami tukun. Jesusta kati gentikunaka kreita kallarinkuna. Chaypak washami kazuyta kallarinkuna. Chaymi ordenka kan. Katinchik, krinchik, kazunchik. Gentikunaka shuktiyayta kallarinchik kullki partipi rimashpa. Ashtawan kunata yachajkuna kanamun chayanchik. Ñukanchik familiaspi sumakta allita kawsayta kallarinchik. Maypish kachun llakichishpa kawsashka kashpapish alli apanakuyta kallarinchik, sumakta kawsayta kallarinchik, wasiukupi kusa warmi wakuna rimashpapish. Sarun punllakunamanta ashtawan allita kawsayta kallarinchik, kawsayta charinchik. Kallarinchik allikunata runata ñukanchikta fiñaqkunapak, ñukanchikpak enemigukunapakpish. Chaymi judío gentikunapakka chikan karka, mana yachashka, mana uyashka. Chikan kashkata rikuytukunchik judío gentikunapak, romano gentikunapak, y chaymanta tiempo pasakpika krij kawsayka wiñarka, krij kanaka wiñarka, tukuy ladokunata, mirarka orata hanakta. Mana mirarkachu ashtawan alli predicadorkuna shamushkamanta, riksishka predicadorkuna shamushkamanta. Krij kawsayka mana mirarkachu chikan alli riksishka hatun ministeriokuna kallarishkamanta shamushkamanta. Mirarkami krij kawsayka krijkunapaj kawsaymanta. Krijkuna Jesucristuta katijkunaka krirkakuna, chaypawashka kazuyta kallarirkakuna, practicayta kallarirkakuna, Dios imalla mandashkakunata chikan kawsayta kawsarkakuna. Jesusta katijkuna, Jesusta krijkunapaj conducta paykunapaj kawsaymi mushuyarka, shuktiyarka. Yachankichik, katirka, krirka, confianchik ya Diospi tukuy shunkumanta, ñukanchik ima ministikunapaj Dios kutichik kashkata, Dios kuj kashkata, chaypawashaka pay mandashkakunatami rurayta kallarishun, pagi nishpa, Dios kikinpak ñukapak imata rushkakunamanta. Kallari krijkunapak conducta rikunalla karka. Chaymantami rikuytukunchik Imperio Romano tukuripajka kallari krijkunapak testimonioka, kallari krijkunapak conductaka, kawsayka munanalla, rikunalla karka. Chaymantami tukuripika Roma llaqta mandakuntaka misharka. Jesusta chakataj, Jesusta wañuchik, Jesusta crucificaj, chay Imperio Romano taka misharka tukuripika. Mana soldadokunawan, mana alli pushaqkunawan, alli liderazgowan, krijkunapaj testimoniowan, krijkunapaj conductawanmi misharka. Achkakuna iglesia murishpaka mana uyanchikchu kati nishkata, mana uyanchikchu kri nishkata, uyanchikmi kazuy nishkata. Ninchikmi allitik chari shamurkangi. Mana yachanichu picha kangi, pero kanka kazunata yachana kangi. Mana kashpaka tigraylla, kazunata yachashpa kutin kay iglesiamanka shamungi. Kazunata yachashpa mi tigrana kangi kay iglesiamanka. Chaymantami achkakuna ñukanchik congregaciones iglesiaskunamantaka rishkakuna. Y Diospak shimi Biblia pi rikuytukunchik Antiguo Testamento pi chinallatik kay mushuk Testamento pipish chunga mandashkakunamanta. Dios kurka kay chunga mandashkakunata judío gentikunaman. Shinapish yachankichikchu ima oratik kurka kay chunga mandashkakunataka. Kay chunga mandashkakunataka mana kurkachu kallari punlla. Kay Israel pueblota wiñachishpa kallarichishpa chi kallari punlla mana kurkachu kay chunga mandashkakunata. Y Dioska kay Israel pueblotaka Egipto llaqtamantami lluqsichirka esclavitudpi kawsakujpi puntaka. Chaypawashaka pukakuchata pusharka, aparka ya Dios. Yakuta kurka shitashka pambapi. Pusharka, tutataka ninawan, punllataka puyuwan. Micharka, cuidarka, wakichirka kay Israel pueblota. Tukuyta kushkawasha, cuidashkawasha, michashkawasha, Israel pueblo imalla ministishkakunata kushkawasha, michashkajipa, wakichishkajipami katij punllakunapi y Dioska nin allimi. Kunanka kashnami kawsasunini, kashnami kawsana kangichik, chaypakmi kay chunga mandashkakunatakuni, chaypakka chinakajpika kaypimi mandashkakuna. Nishanini imalayatik kawsana kangichik, mana ñuka huyayta mishangapaj, mana ñuka huyayta charingapaj kay chayshina kawsana kangichik, ashtawanpish ñuka huyashkamanta. Nishanini imalayatik kawsana kangichik, ñukami kawsayta kujkani, ñukami tuki kay mundo, tuki kay pachata rurarkani, ñukami yachani imalayatik kay mundo kay pachaka purin, tiyan, kawsan.
Tukuytami ñuka yachani, tukuyta ñuka ruraq kashkamanta. Chinakaqpika kunanka mañani ñukapi krichun, ñukapi confiachun. Caso shaningichu, kikin ñuka mana imakunata runakanchi o kaylaya chayshina kawsanakanchi Dios kuyashka kawsangapa, Diospa huyayta charingapa, Diospa huyayta chaskingapa. Dioska ñami huyan, Dioska kikinta ñukata huyanmi. Kayshina kawsaytami yachachishka rikuchishka Diospak shimipika. Rizashun ya Diospak shimi San Mateo capítulo 7 verso 24 manta kaytanin. Kayshina mikashka tukuy ya Diospak shimipika. Kuyashka uyaq, kikinpak kawsayta allichishaningi, allichirishaningichu. Jesucristo Diospak shimita yachachirka, tukikuna riksishkami kanka sermón del monte nishka. San Mateo capítulo 5, 6, 7. Kay tukuripimi kay yuyita hapina parlotakun. Kaymi achka allikan, achka hintikunami ñukanchika pandata intenditukunchik, pandata yuytukunchik kaykunamanta. Kikin ñuka ya Dios mandashkakunata paktachishpa kasushpa kawsanamanta rimashpa. Shinapish intendinami kanchik, tukuypi chikantami ruran kikin ñuka kasunata yachashka. Katinaka apanmi kikintaka krinaman, krinaka apanmi kasunaman. Ichaytami Jesucristoka yachashin. Ichaytami Jesucristoka nishanin yachachishanin. Chaymantami Jesucristoka nin kikinkuna alli kawsashun nishpaka kasunami kangichi. San Mateo capítulo 7 verso 24 manta 29 kama ishki wasichikunawan michimba purashka. Pipish kay ñuka yachachishkata uyashpa chaytati rurajka alli yuyayukmi. Payka yaku rumikuna hawapi wasichik runa shinami. Chashna wasichishka hipaka achkata tamyakpika yakukuna hatarishpa achka wayra shamushpa chay wasita urmachisha nirkami. Chashna kaqpipish yaku rumikuna hawapi shayachishka kashkamantaka chay wasika mana urmarkachu. Mayhampish ñuka yachachishka kay shimikunata uyashpapish manatak rurajka thiyo allpa hawap wasichik yuyillak runa shinami. Chashna wasichishka hipaka achkata tamyakpi yakukuna hatarishpa achka wayra shamushpa chay wasita urmachikpika hatun mancharina llakimi tukurka nirkami. Jesus chashna yachachikpika payta tukuy uyaqkunami pay imashina yachachishkamantaka mancharirkakuna. Jesuska mandashkata yachachikuna hinallaka mana yachachirkachu. Ashtawanpish pay kikinllatik mandashpami yachachirka. Jesucristo Diospak shimita yachachishka willashkamantaka kaymi tukurikan. Jesucristo kaypi shuk mushuk willayta rikuchin. Kay yachachishkawan Jesucristo kanirka yuyaringi pakta ñati. Mana rimakunchu krinamanta, rimakunmi ruranamanta. Mana rimanchu kaypika krinakunamanta, rimakunmi ruraykunamanta, paktachinakunamanta. Tukikunapaq yuykunallapitimi tiyan kasunamanta rimashpaka paktachina chinallatik cumplina Jesus yachachishkakunata. Tukikunapaq yuyllapitimi tiyan uyanalla, chaskinalla Jesus yachachishkakunata. Shinakaqpipish kaypika rimakunmi kasunamanta, paktachinamanta. Jesus yachachishkakunataka rurana kashkata, paktachina kashkatami kaypi rimakun. Mana rimakunchu yachachishkakunata uyanalla, chaskinalla, yachanalla kashkata, krinalla kashkata. Jesus minikun kasunata kikin agrashpaka tukimanta ashtawan alli agraytami rurangi nikunmi Jesus. Ñuka ima nishkata kikin rurangi bendiciashkami kangi tukuypi ninmi Jesucristo. Imashinami wasikunapaq sapikuna, alli sapikuna, alli cimientos, kawsaypika ima llakikuna, ima problema shamuqpipish chariranga, mana atichinga, mana urmanga. Jesucristo kaninmi ñuka ima nishkakunallata kikin rurashpa paktachishpaka bendiciashkami kangi tukuypi. Imashinami wasikunaka alli cimiento, alli sapikunata charishpaka ima problemas kuna shamuqpi, ima llakikuna kawsaypi shamuqpipish chayka chariran. Chay wasika mana urmanchu, chay wasika mana chingaringachu. Shamungami problemakunaka kawsay partimi kan. Shinapish kikinpaq kawsay, shinapish kikinpaq kawsayta allichingi, Jesucristo yachachishka shina kawsanata purinata katingimi, mana chingaringichu, mana urmangichu. Mana kikin fuerzawan, mana kikin yachashkamanta, harkarishkamanta, micharishkamanta, cuidarishkamanta, ashtawanpish kasunata yachashkamanta. Mana ñukanchikka katishunchu ya Diospaq ñanpi kriq kawsaypi ñukanchik kayta chayta ruwashun nishkallamanta, ñukanchik promesasta ruwashkamanta, o ñukanchik kayta chayta ruwashun nishpa yuyashkakunallamanta. Jesucristo mandashkakunata kungarina ladomun churanaka upa runakunapaqmi kan. Upa runakunami Jesus yachachishkakunataka ladomun churanchik kungarinchik mana valichinchik. Ichayka shuk yuyillak runa thiyo allpapi wasita shayachik shinami kan. Mana sapita charin. Kay parlashka tukurin Jesus yachachishkata uyashpaka mancharirkakuna. Jesuska mana
Mandashkata yachachikuna shina yachachirka. Ashtawanpish pay kikintik mandashpa yachachirka. Achkakuna mi parlankuna Jesús yachachishkakunata mana kazushka kashpaka llakikuna problemakunata mana pasaymunchu karkanchik. Llakikuna problemakunata mana pasaymunchu karkanchik krishpalla mana kawsashpaka Jesucristota mana kazushpaka. Sapikunaka cimientoska tukuy kawsaypakmi kan. Mana asha watakunapaqllachu. Chaymantami alli sapikunata churanakanchik. Kishpichik Jesucristo yachachishkakunata paktachishpa, rurashpa, kazushpa. Chaymi cimiento, chaymi sapi. Ichashnami ñukanchika ashtawan alli kawsaytukunchik. Sumaq kawsayta alli kawsayta charitukunchik. Sapikunata cimientota churanaka mana allichu kan achka tamya punllakunapika. Chay punllakunapika ashtawanpish mashkanami kanchik maypi pakatukunata imashina kishpirinata. Ama sakichu Diosta. Ama Dioson fiñarichu. Kishpichik Jesucristo uni watakunatami nirka ñati. Alli sapita churi nishpaka uni watakuna ñawpamanmi Jesucristoka ña rimarka ña yuyachirka. Achkakunami ninchik kayta sarunkunamanti yachashka kashpachari alli kayman karkani. Shinapish kayka mana manchachishkachu. Kayka ñati yuyari nishkashami. Yuyachishkashami. Wakinkunapakka pakta nishpa yuyachishkami, rimashkami. Shuktikkunapakka kallarishpa rimashkami kan. Ñukanchik intenti tukunkapaj. Shukkunaka ninkuna ñuka Diosta mañarkani, ñuka iglesiamun purirkani, shinakajpipish kazushkami chikanka kan. Kikin kati tukungi, purikuy tukungi iglesiapi krikmi kani nishpa. Kri tukungi kikin, shinakajpipish kazunami chikanka kan. Kazunatami yachana kanchi. Kikin katikuy tukungi iglesiapi uni watakunata. Kri tukungi, shinapish mana kazungi, imapi mana chikan rikurinkichu. Dios mana castiganchu. Ashtawanpish kanmi maypiti, imalayati, kamawasit sayachishkanki. Dios mana fiñanchu problemakunata llakikunata kachashpa. Dios mana kikinta kungarishkachu, Dios kikinta mana sakishkachu. Ashtawanpish allimi yurina kanki. Maypiti, imashinati, kamawasita sayachirkanki. Sayachikunki. Jesucristo yachachishkakunata paktachishun, kazushun. Jesucristo yachachishkata, mandashkata, kazukunkichu, paktachikunkichu. Imapiti, pipiti kanka confiakunki. Mayhampiti, imapiti kanka shunguta churakunki, confiakunki. Jesuspi krinkichu, Jesuspi confiankichu. Jesuspi confiashpakani, ñuka kawsita allichisha kunanmanta wichimanka. Jesucristo yachachishka shina kawsankapak purinkapak. Mana ashakunallapi, mana imakunallapi, tukuy kikinpak kawsaypimi chayta rurayta kallarina kanki. Kazunata yachashun. Tukuy ñukanchik kawsaypimi rikunata charin. Shinashpaka kazuyta kallari. Kayshina kazuymi chikan kawsay, sumaq kawsay, alli kawsayman pushanka. Kazushpaka kikinka imatapish rurankimi. Mana Diospa khuyayta charinkapaq. Ashtawanpish khuyashkamanta, kushikashkamantami imatapish ruranki. Kikinpak ñukapak Dios tukuyta rurashkamantaka khuyanami kanchik, kushimi kanchik. Ichaymantami imakunatapish rurana kanchik. Katina kani, krina kani, kazuna kani. Kaykunata rurakpika, ya Dios nin ñuka ñampi katina, ñukawan kawsanaka hawallami kan. Mana urmankichu, mana sakirinkichu. Taytamito, ayudaway, alli agraykunata runkapaq. Fuerzata kuway, chay mujunta pasankapaq. Ama katishpalla, ama krishpalla kawsankapaq ashtawanpish kazuyta kallarinkapaq. Imapina shuktikuna imata rimachun, imata nichunpish. Mana katishan nichu, ñuka ayllu llaqtapi hintikuna kultura imanishkata. Mana rikushan nichu hintikunata. Mana rikushan nichu kallarikkunata y kotiña sakirikkunata. Jesusta katinata kallari hintikuna y kunan kay punllakuna kama katishpa, krishpa, kawsaq runakunawan purinkapaq ayudaway. Ayudaway kazuq karikuna, kazuq warmikuna kankapaq. Yachachiway kazunata. Pagi taytamito sakishkamanta kanta katichun. Pagi taytamito sakishkamanta kanta krichun y kunanka kazushun ninchikmi. Yaytolla ayudaway. Kambak shimikunataka ama uyaqkunalla kankapaq ashtawanpish ruraqkuna paktachiktik kankapaq ayudaway Jesuspak shutillapi chashnakachun. Wakinpi kikin llakirishkankichu Jesus yachachishkakunata mana kazushkamanta? Wakinpi kikin llakirishkankichu Jesusta mana kazushkata? Iglesiaman ñukanchik purishpaka chimbapuranchikmi achka munaykunawan yuykunawan. Música, hintikuna, Diospak shimi yachachishka y shuktikuna. Shinakajpipish tukuy chaykunaka mana ñukanchik kawsaytaka musuq yachinkachu, shuktik yachinkachu. Jesucristota kazunami chikan yachinka. Jesucristota kazunallami ayudanka kikin ñuka kawsaypi wiñarishpa sinchiyashpa katinkapaq.
kayachaykunapi rikushpa shamushkanchik, yariuspaq ñampi yaykunaka, yariuspaq usushi churikuna kanaka hawalla kashkatami rikumushkanchik. Jesucristo ñukata kati nishpa convidashkatami uyanakanchik. Chay convidashkata uyashpa, yariuspaq huchupi kashpa, payta katikushpaka rikushunmi, uyashunmi, yariusmanta Jesucristo manta. Ikritami kallarishun paypi kashkata. Pay imata yachachikushkata, Diosqa Jesucristoqa kikinpak ñukapak allikunata charishkata, allikunata munashkata. Chayta krishpa, chayta yachashpaka, kati rurayka, Diospaq wakunapaqqa kanmi kazunata yachana. Kaymi tukuymanta ashtawan alli, kaymanmi tukuy kunallatik chayanakanchik. Mana sakirinachu kanchik Jesucristota katishpalla, o Jesucristota krishpalla, kazunamanmi chayanakanchik. Chayshinami Diospaq ñampi yaykunchik uyashka uyakuna. Achka kutinmi ñukanchik congregación iglesiakunapika uyashkanchik, kazunami kanki nishkata Diospaq ñampi yaykunkapaqka. Shinapish, Diospaq ñampi yaykunkapaqka, Diospaq shimi evangelio kunapika rikuchikunmi Jesucristo convidashkatarek punta uyanakanchik. Ñukata katinin, katinakanchik. Payta katishpa, paypak huchupi kashpa, pay yachachishkakunata uyashpa, ñukanchik kutin krinata kallarinakanchik. Ña krishpaka kazunata yachanakanchik. Kazuyman chimbanakanchik. Diospaq shimi Biblia kay Antiguo Testamento pichinllatik kay Mushuk Testamento pipish chaykunatami rikuchikun. Chayshinami kashka. Chaytami rikuytukunchik. Kay San Mateo capítulo 7 verso 24 manta uriman. Kishpichi Jesucristoka ñamana rimakunchu katina manta. Ñamana rimakunchu krinamanta. Rimakunmi ruraykunamanta. Rimakunmi kazunamanta. Kazunata aqllayka tukuymanta ashtawan alli yuyarimi kan. Chaymi sapikuna shina kan tukuy ñukanchik kawsaypa kazunata yachana. Kikin ñuka kazuyta kallarishpaka sapikunatami churanchik ñukanchik kawsaypaq. Chay sapikunata charishpami ñukanchikka llakikuna shamuqpi wakaykuna shamuqpipish mana atichishun. Diospaq ñampika shamunmi llakikuna, shamungami problemakuna. Chaytami alli entendinakanchik. Ama pandata entendishun, ama pandata yuyashun. Achka kutin uyashkanchik, achka kutin nishka ñukanchikman, kishpichik Jesucristo takatinchik ña tukuy llakikuna, tukuy problemakuna, tukuringa, illanga, laduyanga, ansunga, mana chashnachu. Shamungami llakikuna, shamungami problemakuna. Shinapish ñukanchik kazunata yachanchik, chay kazushkakunami sapikuna shinakanga ñukanchik ñawpaqman katitukuchun, llakikunawan, problemakunawanpish Jesucristopi krishpa, Jesucristopi shuyashpa. Diospaq shimi Bibliapika rikuytukunchikmi, Dios Jesucristo ari nishkakunaka mana yuykunalla, mana munaykunalla kashkata, ashtawanpish Dios ari nishkatik kan. Ñukanchik rurana kashkata paktachikukpi, kazukukpi, alli rurakukpika, Diospish paktachinga. Ñukanchik kawsipi paktangami Dios ari nishkakuna. Kikinpak ñukapak llakikuna wakaykuna shamungami. Shinakakpipish mana yuyanachukanchik Dios ñukata castigakushkata. Yuyaypimi charinakanchik Diosqa kikinta ñukata kuyanata manatak sakishkachu. Ashtawanpish kikin ñuka chay punllakunapimi maypi imashina wasichita kallarinchik. Paktachishpa, kazushpa Dios yachachishkakunata. Achka kutin allimi kan ñukanchik kikin kawsayllapitik rikurina imashinatik kanchik. Kishpichik Jesucristo yachachishkakunawan chimpapurana kanchik ñukanchik kawsichashnachu imalayatik o allichina kani, musukyachina kani o suktiyachina kani. Tukuy ñukanchik kawsaywanmi rikunata charin, shinapish kazunatami yachanakanchik. Diosta huyashkamantami allikunata ruranakani. Mana ñukaka imakunata ruranakani kushikankapaq. Ashtawanpish kushikashkamantami allikunata ruranakani, kazunakani. Shinakaqpika kikin ñuka ninakanchik, katisha, krisha, kazusha. Kaykunata ñukanchik ruranchik, Dios nin mana urmankichu. Diosta mañana kanchik tukuykunallatik, Dios ñukanchikta yachachichun ama uyaqkunalla kankapaq, ashtawanpish Diospaq shimitaka kazuqkuna, ruraqkunatik kankapaq. Diospaq shimika ñukanchikman yachachinmi, Diosqa achkata kuyarka kay mundo kay pachapi kawsaqkunata, chaymantan paypaq shuklla churita kurka. Mashnalla Jesucristopi kriqkunaka ama chingarichun, ashtawanpish wiñi kawsayta charichunmi kurka. Yuyayta hapishkankichu, Dios imata ruranamun chayarka kuyashkata rikuchinkapaq. Kikinka maypitik kanki, katikunkiña, krikunkichuña, o ña kazuyta kallarishkanki. Tukuripika amataq kungarishun. Cristo Jesusta kazunami kikin ñuka punllanta tukuy kawsaypi sinchiyashpa, wiñarishpa katinapaqqa ayudanka.
Chaymanta tukuy shunguan Cristo Jesuspi yaya Diospi krishun. Ama ñukanchik kikin yachayllapi. Tukuy ñukanchik purina ñampi yaya Diosta riksishun. Shinallatik paymi ñukanchik purina ñanta paskashpa allichishpa ñawpashpa ringa. Dios bendiga. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapajka kishkay. Correo electrónico misionchasqui@gmail.com. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka. Tukuitami charinki. Pay illajka imata mana charinkichu.